Kulesifundo esilandelayo sizobe sifunda ngama-terms, ama-coefficients kanye nama-exponents kuma-polynomial. Sibale sithi kunama-polynomial alandelayo thola ama-terms ahamba nama-coefficients kanye nama-exponents kwenye nenye i-term. Sibale sithi 3x squared minus 8x plus 7. Ama-terms yilezi zinto ezisuke zahlanganiswa kuze kuphume le polynomial le. I-term lethu lokuqala izoba u-3x squared, i-term lethu lesibili izoba u-negative 8x, noma ungathi u-minus 8x. Kubalulekile ukuthi lo 8 lo umfake ne-sign yakhe e-negative kuze cace phela ukuthi ngu-minus 8x. I-term lethu yesithathu kuba ngu-7. Lezi-ke zibizwa ngama-polynomial ngoba kuhlanganiswe ama-terms amaningi. Uma ehamba yodwa abizwa ngama-monomials, uma ehamba wodwa ama-monomials. Isithemu lethu lokuqala bafundi sisebenzisa u-3x squared, isithemu lethu lokuqala. Therefore kumele sithole ama-coefficients ka-x squared. I-coefficient yethu lana-ke siyazi ukuthi leyo nombolo esuke iseduze no-x, mhlawumbe esiphindaphinda ngayo x. Coefficient yethu yokuqala kuzoba ngu-3. Le term lena yokuqala. I-term yethu yesibili u-minus 8x, i-coefficient yethu kuzoba ngu-negative 8 ngoba siyazi ukuthi negative 8 uphindaphinda ngayo u-x. Iyo i-coefficient yethu yesibili-ke lena. I-coefficient yethu-ke eyesithathu 7. Omunye uzomangala ukuthi hawu kuba kanjani u-7 ngoba akuna-x lapha eceleni. Kepha-ke siyazi ukuthi enye nenye number to the power 0 ilingana no-1, kanye-ke no-x to the power 0 is equals to 1, ilingana no-1. So kanjalo-ke u-7 uzoba yi-coefficients ka-x to the power 0. Kufana nokuthi uphinda u-7 ngo-1 ngoba u-x to the power 0 is equals to 1. Kanjalo-ke u-7 uba yi-coefficient ka-x to the power 0. Sesinawo ama-coefficients wethu amathathu-ke lana. Ethu ugcina u-7, u-3 coefficient yethu yokuqala, yesibili u-minus 8, eyesithathu kube ngu-7. Lezi-ke zibizwa ama-coefficient wethu-ke lawa kule polynomial lena. Umqhubeka umbuzo uthi thola ama-exponents kwenye nenye i-term. Exponents of each term, lokho kusho ukuthi thola ama-exponents kwenye nenye i-term. Ama-exponents siyazi ukuthi ilezi zinto-ke, ile number esuke zingaphezulu kwa-x. Exponent yethu yokuqala kuba ngu-2 ngoba uye u-2 ngaphezulu kwa-x. Exponent yethu is-2 kuba ngu-1 ngoba siyazi ukuthi uma kungekho lutho phezulu lapha kwa-x siyazi ukuthi hlala inumber kungu-1. Exponent yesithathu njengoba sisishilo ukuthi u-1 is equals to x to the power 0. Exponent yethu yesithathu kuba ngu-0. Yiwo-ke lana ama-exponents wethu bafundi esinawo ungu-2, u-1 kanye no-0. Yiwo ama-exponents wethu wanamhlanje. Siyabonga-ke bafundi, siphilela lapho isifundo sethu sanamhlanje. Sibonane futhi ngokuzayo.